Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga inta ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Florence, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. 18 laeng titawan ko. Sana ka nag-eskwela, gapo ta marigrigat laeng ti panagbiag mi. Mamartek ni tatang ko. Ket may ibus ti sweldo na iti arak. At dapay upat akakabsat ko. Ket high school laeng tinalpas ko. Agtrab-trabaho kas waitress iti may sa restaurant. Ket inaldaw a customer mi ni Alex. Bueno papagayam, intay denggan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Florence. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Florence, Apay manang, tumakder ka ditan, tani sumunga doon ni Alex. Ado ti kadwa na nga umay mangan. Umay kan talaga nagayab iti kakadwana. Kat isa mamatan Ayaba mon. Ni, umay damot dun. Kung nagtumot ka. Sikat isubya-subyang na dito restaurant. Umay kami man, mangan. Kadwak ni Manong John. Nasaya at man, taymay kayo. Ni Alex man. Ibagbaga na anaimas ka ng tilutuyo dito eh. Ang panag ko na. Tanda nga ng sirsirpatan na balasang kahit. Ni Florence dayta. Ala ni manang. Uy, nalay nga pili ni Alex ha. At pili tayo dito si dayon tayo, Manong John. Wan, tani, lumablab basitan ni Florence. Alex, magaling kang agpili Napintas ni Florence. Kung naktumot ka, Manong. Imbag ta sidig dito yung restaurant na pagtrabahoan na iti construction site tayo. Amo, Manong. Di Florence ti inspirasyon ko. Nakasta, inaldaw tayo ng umaymangan dito eh. Ay, dandani manen oras ti panag-aawid. Mailiwakon ka dagiti anak ko. Siya, sigurado, nabartak manin ni tatang amasang patak iti balay. Anyamot day tatatang mon. Inaldaw ka di amabarta. Ay, wan manang, marurudak na makitkitak nga agdiwar-diwar. No maminsan, birok-birokan mi, ta saan pa yan ang makaawid gapo iti bartak na. Ay, sobramat no kasta. No maminsan, alaan na ti kwarta ni nanang, igatang na iti ara. Idulin mo nga ron ti sweldom ano kasta. Wan manang, or-orno nga, takayat ko ti agenroll. Kayat mo ti ag-eskwela? Wan, uray no short course laang. Makiasawa ka kit din. Amom, panag ko na, in love kan ka ni Alex. Agar-aram ka di kan ka? Saan man? No agaram, sung bata madagos. Mano titawan mo na ya? Kait-itin ko lang manang. Makiasawa ka kit din. Tapno mayadayukan ka ni tatang mo aburibo. Ay na tilot-lutwan. Sidaan tayo, tatang. Ni karni magayam. Ano nyo day tapinggan? Kanak man. Taapay, kurang pa'y dayto kada tayo. Pulutan mi ka dagiti barkada ka. Anya kayo matan, tatang. Siyak tigim matang dito'y. Ipapulutan nyo lang. Basit laeng. Ay na, nakaririri ka. Kaya't mo sa mo taala ka amin day talot-luto. Florence! Friend! Oh, Joy, dumanon ka Kunak no napan ka nagtrabaho. Day off ko. Iso kita, agdaldalusak manin dito'y balay. Napanan ni nanang mo? Napan nagisursur iti tinapa. Napan mat nagtrabaho ni tatang. Nasabat ko nga min dagiti kakabsat mo. Mapanda ka no agsakdo. Kasano, saan mat ngamin amasangon ni tatang at tarimaanan jigripo mi. Ay, kasta ka di? Florence, makiasawa ako. Anya? Kasano, pag-iistorya andak mo ngamin dito barangay tayo.
Bakutak ka no nabalasang. Kat na 17 mo lang, bakit kan abalasang? Dito'y barangay tayo. No 15 titawan mong awan pa'y asawam. Ibilang dakan abaak. Nagrigat tibiyagan niya. Ay na, agpanunot ka na imbag. Pilpilitan nakmat ngaminan ni Nestor nga agkasar kamin. Kat, adda ka din ornong niyo. Kasano na ka amabiyag ni Nestor, kat awan magtrabaho na. Kwa, basta. Jakmat kaya't ati maawagan iti baak. Para day talaang, makiasawa kan? Manang, awan sa ni Florence ita. Day off na, sumrot namin iti Domingo. Kasta ka di. Apay, mamiss mo? Wanyarad manang. Jack mo tin makaturturog iti rabi. Ta isulat ng ti pampanunutek. Agayat ka na talaga ah. Manang, panag ko na yo. No agaramak ka ni Florence. Adda nga tanamnamak. Kat agaram ka ngamin ah. Talaga na in lavak kan ko na. Kanain ko nga ara paapon ti lang na. Panagkunak, korsonada na kamot ni Florence. Nga ta, manang? Wen, isungarod nga ibagbagak kan kwa na, amaki asawan. Ay na manang. Siyak ko mga ati pakiasawaan na. No sikat ipakiasawaan na, adamot nga tamasakbayan na kan ka. Adda nagagitak nagtrabaho. Talaga? Uwin manang. Isa tulungan na kumaka ni Florence. Talaga nga agayatak kan kwa na. Florence, in love at talaga kan ka ni Alex. Agasong, nagmalmalom dito idikalman nga awan ka. Bayan yun man. Anya bay amon? Swerte ka no iso ti pakiasawaan. Naggagat. Ay naman ang awan pa'y lang dito panunot ko ti makiasawa. Taapay mat. Amom, edi siyak ti nakiasawa. Agtawa na klaang iti 16. Iso akitam itao. Dadakkelan na giti anak ko. Nagrigat mat ngamin ti biyag. Kat, kaanon to nga taaluma ka? Narigat mo't anog bakbakat ka abalasang. Sayang, dahi ta kinapintas mo. Talaga seryoso kang agaram ko ni Florence ah. Uwan manong John. Kaya't masuruan kang agaram? Kasano manong? Sagutam iti sabong kan chocolate. Kas nakadaanan mo tanday taawagas ti panagaram. Kasta ti umno pa nagaram, Alex. Nung muna, tapa nagkita ka ni Florence. Kat konserbatibo a babae. No kasta, kayat mo nga arman ni Florence, iji balayda? Uwan ko mamanang. Jack matamot address na. Sige, taitad ko kan kati address na. Ay na, agyamanak manang ha. Sapay ko ma, tasungbatan na ka. Dumaray ka mat iti kasarmi. Ay, agap apurakan tumat ngamin. Nagsasarita kamin, friend. Nalpasan. Isong agkasar kami, uray simple laang. Kita agto ano makaumayak, friend. Adda ngamin trabaho. Anya ka matan. Si kapay mati best friend ko. Angam di ka makadaray. Guraan ka no saan ka nga umay. Sige man lang. Umayak to. Kasta. Kan, laglagi pong ti regalom Wen, anya kalakit din ayan. Ay na, nakigtutak. Jak ninamnamang umay ka dito'y balay mi. Kaya't kung ipanagnagkan ka, seryoso ak iti marikiriknak. Agyamanak dito'y flowers kan chocolates ha. First time ko ti makaawat iti kastoy. Amom, at ada po mimpintas ka na umisisam ka. Alex! Uray! Nabartak man ang. Uray! Ang tagay ang bisita. Siyak ni Alex, tata. Sarong karakter anak yo. Kasaya. Dakwartam dita. Tatang, kabawain. Ada, tata. Alex, saan mo ikan? Ato yo. Ay, thank you dagatang ko iti arak. Sige, ituloy mo dagaran. So katak di inted mo kini tatang. Saanin?
Para sa nga gasot na pisos lahay. Ay na, saan mo arwamon ni tata nga ikan iti kwarta? Kanayon na kanton adawatan no makita na ka. Sana bale. Ti importante. Aklunan ti panagayat ko. Anya? Ay ayatan ka, Florence. Manang, agap sentak lang intun o may asabado ah. Taapay? Kasar di best friend ko. Ha? Kita man day ta. Inunaan na kamanan. Sa anak mat ama kilinlin nung ba? Wan gayam. Imay ka dinagaron ni Alex iti balayo. Si katinangtad iti address ko niya. Kasano? Nagkulit. Damag-adamag. Seryoso at talaga kan ka. Sa bagay, adapay awit na asab-sabong kan chocolate. Kita man day ta. In love at talaga kan ka. Apay nga awan matang dito yung uro-uro nga kakwartak. Dito'y lang pandag tibadbadok tinangidulinak. Diyak mat inyak akal. Manoabulan nginurunong ko day chay. Florence, Dito. mabisina. Tatang, Kapayasan ka pa naglutaw. Yung mabisina ka on. tatang. Nakita yung ka DJ kwarta nga indulin ko iti cabinet ko. Kanya kwarta. Uro-uro nga day chay. Kwartam day jay. Pag-enroll ko day chay, tatang. Kaya't ko tag-eskwela. Bayadak tao. Ginastos yo. Bayadak to garound. Magluto kaan. Ninggatang yun lang iti arak di nagrigrigatang iti manuabulan. Magluto ka din. Ay sana ngagluto. Ah. Makamu kayo iti byagyo. Kasla kayat nakbat ni Florence, Manong John. Mariknak. Imposible nga min na di nakakayat. Kaya't ipagpakita mo ti kinaseryoso. Nakaragrag sakak no kasi agsarita kami. Kasla, nakalaglag ang tilubong ko. Rick na day tati na in love. Iso ka na yun naka-inspirado, Manong. Madlaw ko nga ron. Nagagat ka. Kasla di ka mabambanog. Kung gaya, Manong John, agkasar ti best friend ni Florence inton Sabado. Inimbitaran na. Ay, sigurado asong batan na kaditan. Addan girlfriend mo. Sapay la kuma. Itaman pa'y amadlaw akas lang naladingit ka, Florence. Apay ayan. Kasanumit ngamin manang. Nitatang ko. Inala na giinur-urnong ko pag-enroll ko. Unay mo't day tatang mo. Inggatang na lang iti arak. Ay, sobra. Makaparurod a panunutan. Nga dadagiti kasta a klase ti ama. Ag-enroll ako man iti da ito asem. Kaasi ka mo at ading ko. Iso ang mapanak mang lukat iti account ko iti bangko. Taorno nga klaangan iti iti kwarta. Nasaysaya at pay. Ay na, kunak no saan ka makaumay. Gumura ako man kan ka. Itayak pa lang dito yung anya. Oh, at iti regalo. Thank you, O alaing kan. Birbirukin na kan di asawam. Kanito manalyaw. O sige, dito ka pa lang, friend, mangan ka na bag. Ag subliak iton madamdama dito ha? One friend, can best wishes. Thank you. Sige ha. Florence. Oh, Alex, adda ka matgaya man. Oh my God, agtugaw ka. Dudwata mo iti dito alamisaan. Di mo pa'y kayat. Makapagsarita taan na bag. Bagay mo dito bestida ma. At na pimintas ka. Agyaman na. Amam, talaga ama ka pa in love ka. Bayat ti pa naglabas na aldaw. Dan tirik nakin ka. Kuang amin, Alex. Sa anak pa'y anak kasagana ang makiayan-ayan. Sapay ko mata maawatan na. Adara pa apo iti biyan. Nakita mo mati pa nagbiag mi. Mamartag ni tatang ko. Ado pa'y dagiti kakabsat ko anaskan at ulunga. Florence. Agad alakpay.
Tapno makatulong ak kadagiti kakabsat ko. Kastamot tan dagiti naganak ko. Agsublikan tulat ta, no nakasagana akon amakirelasyon. Madama nga agis eskwela iti short course nga inalak Mr. Lonely. Ket sapay la kumata tarabayan nak ti Diyos kadagiti plano iti biyag. Ket no agkita kamintupay kini Alex, panawan laengen ti makaibaga. Daytoy man ti pakasaritaan. Tuy pagayam mo, Florence. Pagayam Florence, nasayaat ta nakapagpanunot ka na imbag. Taubing kapay. Ket pudno launay nga adupay dagiti napipintas, ken nasayaat abanag a mapasamak iti biag mo. Ala, ituloy mo ti pananggunod mo kadagiti arapap mo. Ket siyempre, nayunam iti panaggagat, ken panagananos. Iti kasta, ad-addapay amaragpat mo, dagiti kayat mo aragpaten. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Florence, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti matereksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.